حالا بینران دریا ناوراست بگومان في دریا ناوراست نهابویه چقا ململانه هفرکه که سراسی نافچه نیف دولتی تایبتی روشالات دریا ناوراست که ترکیه دخوازه لوی دریای بگومان طاقه بدز بکوه دریا ناوراست گله کی دولمنده گله کی دولمنده تگوتن پیتری 240 تریلیون مترین سجاین طاقه غازه سروشتی نفته تدابن بگومان اگه ترکیه جیوه که به دست بخواد نفته و طاقه به دست بخواد لغازه سروشتی پیدوی لدرونه به به ایکش ولاتین گله زلهز ین اقلیمی سراسه نف دولتی جیوه باندوره هبه ترکیه سه کشورین به باندورین دنیای برای بحر به هفرا گریده ده دکتور زارا صالح اکادیمیسین لبرمنهاگم لبریتانیا گلمه دکتور دماتا باش به اردوغان گلک به دجواری روبرو هر کسی که به معارضه سیاست و هجمون گریاویه دبیجه حتی دبیجه ماکرون بیراتت فرانسا لجزایر چند جزایر کشتبان دبیجه ما یخال یونان جینه که تزانی فرانسا سید الاتحاد اروپیه هنیوان پیش هاتان داخوانین دشهفدو ین اردوغان و ماکرون تو چالک ده گلو بله صباح بخیر و بو بینران تجی سلاف ورز سپاس هلبت يعني قوام مرو فانو جين بهوري سير دكي فانا كوكين زرتو قفن تركيا جالي كيفا بهتر اردوغان وجالي ديفا ماكرون وهن ولاتين دن يونان بي قبرص بي مروفد بيجي يعني ايرو بري صبا وي شارك العرديل دار كفيلي باوريا مدام يك جارة يعني او خطابه او اخفتنا ميديا وزرت وقف نهر جار يعني راستن يعني جبر يعني نولو هسانا جو ايرو دفرك وكا روجلاتا درياي نافراست جو دفرك استراتيجية نتن يجبو تركيا يعني براستي لجبون ولاتن دنيا كتيا اوروبا ناتو افحموجي اف ولاتن زلهيز جو ايرو سروريات دنياي دكن تجاري رين نادن ولاتك يوك تركيا جو دبن سروكاتيا كسك يوك اردوغان رجو ايرو تخوازي خو بدي ناس كرن وكا يك جنفيين ارتغرول يانجي او سلاطيني عثماني جو كاربي راجي شوري خو لهسبك خسوار بي وبنافا اوروبا ودريا بكفي وولاتا داغير بكي اف خونا كد باوريا مدى اردوغان ما بس تاوي جي بهتر او هستن مسلمانتی هستن نجات پرستیا دندروی ترکی د نزیکی خوب کی د خوب د ناس کرن گو او سواری راشتنا على مسلمانتی دجی ولاتن بله دكتور تضاني يعني قالك ولاتن عربي جي كل سر دريا نافراستن مصر دولتا فرعون يا تضاني مصر بهسترين دولتا جروي سربازيا في دفريا اسرائيل جي سر دريا نافراسته كردستان ما جي جروشا و كردستان العفريني دچو لور عالي دچو سر بحري لتديت عفريني وهات داغير كرنو هات خوني مهم ابجي شعاليه كديچو يعني اف يكجي دورته ذهبو باشه يعني اردوغان وان گفان دخوه ودناوا بحري جدا مانور سربازين مترسيدار دكه ايرو حتى دوشنبي مانوره كسربازيه قالك زبلع بك و كشتينك طاقه كشف دكان دناوا بحري دانه حتى تيغوتن يونان دبيجه تجاوز حدود المجي كرنا ودبيجه اردوغان كما غازا سروشتي قالك ديتيا اها دي استيراد كين تفي شاد بيني قالوا يعني دورته يعني تيتا براكتيزه كرنا فيك يعني از باورم يعني مسألة قلكي تبلي هفا يعني نولو هسانا شخو يعني تشيروكانا كوكين تركيا ويونان قلكي كورن يعني بصدي سالانا تبلغو هردو جي اندام ناتو نج دورا بنجي سالي بجي ل قلق جارا جي نيزيكي هف بونغو بكمنا جنگين شرده لهر ناتو ناهل يعني صدمن قلق صدم هنا يعني جبرغو يك جي چه نابه ده اندام ناتو يعني ديك هفبنديه ده شركي وكا ايروغو بيل دار خستن وي هلبت باندوراوي قلق هبه يعني دولت وكا امريكا تجاري فينا ناهلن لدبرج باوري امدا يعني تشتكى قلقي جرين هيا جو ايرو دهيلي كسكي وكا اردوغان الجرال في نفط وغازي بكي الوي دفري يك جيش برغو ايرو يكيتيا اوروبا بارچبويا لقال ويجي ناتو بخشي بارچبويا هل وستا خد تبلغو يعني ايرو كتبالا خبد يدا
بهتري ولاتان بشتفانيا يوناني تكن وقبرص يتكن دجي هلوستا تركيا ابنات دي ناس كرنجو او وكا نامايكيش بوي اردوغان جو نكاري وان زي دقافين وان تشتيغو قفين ودكي لفرنسا بي ولا اليونان بي جبر يعني هف بيمان ناف دولتي هنا ايوه دفري بله دکتور طبعا پیش هاتن تازه جنه مایک پومپیو سردان قبرص یونانی کریه تو زانی پشتی بدهان سالان حضرا چکانجی لسر قبرص یونانی را کریه امریکا حتی ترکیه و مترسیدار و گوهرنا تازینا هزه دبینه دبیجه که پیوسته پومپیو دبیجه که پیوسته ترکیه دزبرداری وان تجاوزات مترسیدار به ایک سیناتورین بنابودنگین کماریان امریکا هر ایرو راگهاندیه که امریکا هزرل گوهرتنا بنگه انجرلیکی ترکیه دیگه برفیونا توزانی بنگه انجرلیکی ترکیه سال 56 سال در بازبوی ایکش بناماین سرکی بو که ترکیه به اندامیناتو که امریکا و بنگه بکارتنا شهرسار نزدیک بول روسیه چند صد کیلومتران لمسکو دیره تو به پیشاته شاید بین امریکا جدی بجم نرازینه بله شخوا با خفتن دفنا گلکی گرنگ شخوا متخصص از بین مفی خالی یعنی از باورم دوان 10-15 ساله بهوری دا ترکیه گلک سرگرانی الامریکا تکرن و ناتو جبو في قاعده انجرليك يعني بلكي تبيرات شري دجي صدام دا نهشت جو دوره لي جو هزين امريكي دوره در اريشي عراقي بكن لي همبري وي لحمو ولاتن خليج وقالك ولاتن اوروبيين الويدر دوري بارجهن لشكريه امريكا الور هنا ايرو براستي گاوا امریکا پومپیو ناهله گو اردوغان وازرتی خوب داوی بکی پومپیو واتا گود خبرس جی گود و هزی خو وکشنه ایرو گوهرتنه که استراتژی هوال بندیه د چی بوا پشتی هف پیمانه یا اشتیانه یا دولت امارات و اسرائیل و دو ایرو جیا بحرین جی وارو جن بین وین حمولات خلیجی ولات عربه و هف پیمانه فرمی و هشکرا و باسرائیل ربکن افناد هلی گو هوالبندی استراتیجی یا گو نو آوا ببی ویج کوک بگوهرتن او گرنگیا مانا ترکیا وقت جیوپولیتیکا سیاسی جبوی ناتو جبو امریکا جبو اوروپا نما ایدی دبی نما ولو گرنگیا که دستین اجبرگو وی چاخی وی هفبندیه که نو آوا ببی اسرائیل ولاتن خلیجا دوردا کرجی بله دكتور دخازم فيجي بفرسم طبعا لدفره هنت بيشاتن نهانه اف بيشات جي بيغمان توزاني يعني تركيا دبيجا اتفاق لوزان 2023 بداويته ايدي كردان جي جلك زرار كر اتفاق لوزان توزاني وكو بديل اتفاق سيفربوم دبيجا ايدي دست تركيا تتفكرن بدي غازا سروشتي بجرا بدي هندك ما فيني بو بين فجراندن ده ما دم ده هنت تشتي نهانه اتفاق روسي وتركي بو كيشانا بوريا غازا سروشتي لبن بحراس بي بو اوروبا حتى او ريا او ريشم كوسيني سر برشكايه ديك دهمان دم ده تحالفه اسرائيل ديقال بحرين ابا ديقال امارات ديقال ولايات الدنيا العربيه مانورين سربازين قبرص ويونان وامارات ومصريجي فالفيناي لدرياس بي برسنجرتنا تركيا ليونان يعني هند برزجريك زورن دناف هفدونه تزاني يعني اسخرا دچارچوبه بسياره که دارا سيد كم يعني اداره كرنا في همي ازمه تركيا بتنه هشتيه گلو دكاره بسري خوار تشتي بك از باورم يعني تشتيگو ايرو تشيد بن نجبر خواتين يعني نولو تني سري اردوغان دنا ولو بهساني وچي بن يعني استراتيجي وبوليتيكا وان دفران هر وان ولاتين زلهيز وارسم كرنا وبلان كرنا ابجي از باورم افتشتيگو تشيد بن بلانك واستراتيجيك دو دريجي هذا جبوي دفري يعني تركيا وي از باورم وي تركيا قالكي يعني وي باش بكبد في وانا كوكين في دفرا في هذا وتبشاتين بيدجي برغو وكما قلتي الترناتيفا جدبو تركيا اماده بوا جقلك اليافا يعني ايرو تركيا ولاتي كما دفي هرمي دغو بي دوستا يعني تاني ولاتك بتشوك وكا قطر قول بله دكتور اگه گلکی بکورتی بابت گلک برفرات وزانی بتبحث كردان كر طبعا
هایدروپولوتیک یا دەوێت توزانی تاقا gelek giringe di nava Kurdan da di nava Kurdistanê da taqa gelek e Kurd jî bûne reqemekê pêz di nava vanguardên jeopolitîk te behsê Kurdan jî gel û Kurd çi dike ez bawerim ji xwe yanî dem dibe dema Kurda ji ber divir de vêja Kurd gereka weke dibe lêstika siyasî xweşik bileyzin ji ber ku îro ev pêşhateyên bêda hevbendiyên stratejî nû wê gelekî dikevine bin berjewendiyên Kurda yani berjewendiyên Kurda û va welatan îro yanî weke nimûne weke du welatên ku îro bêhtir ziyana û tehdên welatê Ereba û Musilmana dikin Tirkiye û Îran ev her du dewlet jî her du ji dagîrkera welatê Erebana divir de û her dijminê yekê ne ji bo doza Kurdî divir de ez bawerim ew stratejiya Erebî yani bi taybet bi serkêşiya dewletên Xelîc wê bê guhertin belkî hinha hinek nîşan têne دکتۆر pirsa Kurdî re got hevbendiyeke nû ava bibe navbera van hêzên dewletên Xelîcî da û Kurd û İsraîl û Ewropa û Amerîka jî wê بله دکتۆر bi destûriyata taban babet gelek berfire derfetekadî de mêpîtir serbavîn demama hin têra kir Diktor Zara Salih akademîsyen lê Brîtanya gelekî spas diktor dema te baş be